Insiki nasendzaweni yaseNdlandlameni ngaphasi kwakhe-ke umvane Nkosi lococo longasekho-ke emhlabeni. Nalakhona kube sekuba nemonakalo lapho khona-ke umphakathi ubone-ke sokuvele kubhunya sona-ke isibaya sesivele-ke seshisiwe. Sikhulume nduna yemcuba yakhona-ke eNdlandlameni. Lokwendekile sifo besilapha ngekhathi kagogo Senda nje sihlangene singibandla kancane sesiva-ke bantu banze bala ngaphandle. Sizive bahlaba inyanza leyo siyaphuma ngesikhaza kusokuvutha lesibaya. Nabo kuhle babone nje ngalilanga. Nanibuka nini ningumphakathi ningathini nje lo monakalo singabe udalwe yini? Asathi vele iqiniso lelimile sokuthi nje phela nawuqabane nomuntu bese uyasola sesisola nje ukuthi ngabe kule simo lesikhona yini ngangwane. Asathi kuja vele nje kuthi lesimbonile nalo njalo ukusola nje ukuthi engcenye kungenteka kube naloko. Ingabe phambili khona abantu abavela kumbe njenkulu bathale sathi khala utapho. Maqonzana nale simo lesikhona. Noma ngabe yini nje lokho labanethikhalo. Thinza abantu bathi nabo bakhona lapha bangakhoni ukubonisana ngaso linye bayede. Namhla khona nje bakhona bese sikhulumisana nabo kuja nje benza abantu emndeni. Induna ithi indvulenjena batangeke sebayibona khona-ke emphakathini wakhona-ke eNdlandlameni. Noko bayathemba ukuthi isive saseNdlandlameni sitawubambana kude-ke kutawuphela wona kulo mkhuhlane lokhona eveni lakangwane. Etindzabeni ngiGary Khalosi ngiseNdlandlameni kaManzini.